Lakhipuronline puthokchaba January gi tang mari leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maruiba Pao Kasar jilada masagi chahi 15 tagi na 19 phawbagi nupa macha nupi macha singda COVID vaccine kapangarang tagi hokre ngak sinbagi akanbak cheksel thorang marakta Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Imphal da lakadori National Mathematics Day gamari lenana pangthokiba quiz ki result lauthokre Taekwondo Championship ta mai paklakraba sanaroi singbu Bontarapur gi Mairapai bilup na taramna okre Meghaloi dasu night curfew thamkre layer amata gi marks ki mahutta layer ahum gi marks sijananaba akanba wafam thamlakre amasung Assam da miyoi chahum ga yankhai mathoi gi masada COVID ki anoba case khangen hengalakre Positive obigi chang chada 0.8 oiri Hauzik mapung oiba pau tabirasi Kasar jilada masagi chahi 15 tagina 19 phawbagi nupa macha nupi macha singda COVID vaccine ka pangarang tagi hokre Silchar gi Nursing Higher Secondary School da ngarang ayuk pung 13 tabada MP Dr. Rajdeep Rai na vaccine ka pagi thoromadu hodokhi MP Dr. Rajdeep Rai masamakna mahiroi tararomda vaccine kapaga loinana thoromadu hodokhi masagi chahi 15 tagina 19 phawbagi chahi matangda vaccine kapagi thoromasi January gi tang 8 phawba chathagani hairi ngarang hodokpagi thoromda Silchar gi MLA Dipayon Chakraborty DDC Rajiv Rai Haksel Loisangi Joint Director Asutosh Barman amasung atete Haksel ga mari lena ba miyo kaya sarugjakhi Vaccination drive asiga mari lenana Silchar gi MP Rajdeep Rai na phongdokkibada Bharat Sarkar gi makhada Assam sinmathungna chahi 15 tagi na 19 phawbagi nupa macha nupi macha singda vaccine kapa haure Kasar jila gi mahisang chamaga humpunipan da drive asi chathagani aina khwaidagi nungaijabadi isamakna Silchar gi Nursing Higher Secondary School da mahiroi tararomda vaccine kapa asini haina phongdokki আজি ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ আরম্ভ হল আর মোর বিশেষ ভাল লাগিলে যে মই নিজে 10 জনক এটা ভাইল 10 জন ভ্যাকসিন হয় আমি 10 জনক এটা ভ্যাকসিন কৰিব পাৰিছো মই নিজে হাতে ভ্যাকসিন দিছো এই কাৰণে অকমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু ngak sinbagi akanba cheksel thorang marakta Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Imphal da lupa koti lising mari ga chanipan gi tongan ba project kunithoi gi sangaba amasung urep uyung tambagi thorom pangtok lagani Imphal gi Palace Ground da leiba hapta kangji bungda Pradhan Mantri na wangangani Pradhan Mantri gi Imphal gi khongchet ki sarukama oina Center for Invention Innovation Incubation and Training CIIIT urep uyung tamgani amasung Manipur Institute of Performing Arts Hananabagi urep uyung su tamgani phamung chani leiba COVID hospital ama sanga pagalonana Pradhan Mantri na state of the art cancer hospital sananabagi urep uyung tamgani loinana national highway sing semjinanabagi project kaya amasung Pradhan Mantri na ngasi urep uyung tamgani hairi National Mathematics Day gamari lenana pangthokiba quiz ki result lauthokre online gi kuthangda pangthokiba quiz ki thoromasida punna manipuri lon ngangba mahiroi chamaga humbutra na sarugjakhi mana phangkraba mahiroi sing adudi class 8 ki kangrupta P Ranjita Singha Holy Light English School Sonai ahanba mana L Ronimala Devi Singerbon High School anishuba mana M Sujata Singha Chautol Singha Manipuri ME School ahumsuba mana phangki Class 9 ki kangrupta Resmi Devi Modon Kulabati High School Ramargram ahanba mana K Chandrapati Singha Paramount English School Silchar anishuba mana Broni Moirang Them St Vincent School Poilapul ahumsuba mana TH Indralakshmi Devi Sirolili Rasmani English School Singirbon marishuba mana phangki aduga Class 10 ki kangrupta Samim Akhtar Chaudhary Koroi Kandi Public High School na ahanba mana CH Malemganba Singha Sirolili Rasmani English School anishuba mana Sarita Singha Sirolili Rasmani English School Singirbon ahumsuba mana aduga KH Birjit Singha Bontarapur High School na marishuba mana phangki athuba matamgi manungda like minded people forum kasar gi mihut singna mana phanglaba singi mahi sangda chatuna mana singa du khusin haragani haina quiz master K Karuna Murthy Mishra na phongdoragle rang ningtho kaban mitta Saint Catherine Mairapai bi Imalu Bontarapur na sinduna
नंबर लिसिंग अमगा चनी ग मरफु मंगा गंगानगर मणिपुरी एलपी स्कूल दा मैरा लुप की प्रेसिडेंट आर.के. बिनोया न मिपुम पोइदन पांगथोकिबा मिफम अमदा आसाम की मोरानदा हौकिबा दिसंबर की तांग 23 दगी न 23 फावबा चथगिबा ओपन इंटर स्कूल नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप लिसिंग अनिगा 23 दा माय पागलखरबा मोंतरापुर की सानरोइसिंगबु तरामना ओखरे हाइरिबा चैंपियनशिप असिदा खेत्रिमयम रोशनना गोल्ड मेडल एल थोइबा सिंहना गोल्ड अमसुंग सिल्वर मेडल एल प्रशांत सिंहा सिल्वर मेडल पीएच निहार सिंहा सिल्वर मेडल ए सुनामनी सिंहना ब्रॉन्ज मेडल अदुगा एल आयुष सिंहना ब्रॉन्ज मेडल अनि लौरकी मिफमदा एम राजमोहन सिंहना चीफ गेस्ट के मणिकुमार सिंहना गेस्ट ऑफ ऑनर अमसुंग ताइक्वांडो की इंस्ट्रक्टर गोविंद देवना स्पेशल गेस्ट होना सरुक जाखी दाइस्ता लेतें की बमियोय सिंगना सानरोय सिंगबु पुनिंग थौगटपगा लोइनाना हौगलकलिबा सानरोय सिंगदा अफबा चिंजाक चाबा अमसुंग हकचांग फना थमननबा पौताक क्या पीखी हैना लुप की जनरल सेक्रेटरी टीएच पसोतोम्बी सिंह की चेरोल अमदा फोंगदोरकले भारत कोविड की केस मगे कयादा हेंगलकपा सिना मरम ओइरगा मेघालय राज्यदसु अनोबा चटना कांगलोन पुथोखरे राज्य सिदा नौना अथिंगबा कया थमखिबा कलोइनना नुमिदांगी पुंग 10 दगिना अयुकी पुंग 5 फावबा नाइट कर्फ्यू थमखरे अतोप राज्य सिंगदगी मेघालय द चंगलकपा मियोय खुदिंगमक कोविड वैक्सीन डोज अनिमक काबलबो ओइगदबनी अमसुंग पुंग 39 की मनुंगी RT-PCR नेगेटिव ओबेग रिपोर्ट येंगहनबा तागनी प्राइवेट गाड़ी सिंग इवेंट आउट की नियम मखादा लंबीद चेनबा यागनी असी अनागी थौरमदा मियो यांखैदगी हेनबा यारोय हाइबना चिंगबा तोंगान तोंगानबा चना पथाप कया पुथोखरे राज्य सिदा नौना लाउथोकिबा मास्क सिजनबगी नियम मतुंगिना लेयर अमतगी ओइबा मास्क उपा यारोय हाइखरे मसिगी महुत्ता 3-ply सर्जिकल मास्क नत्रगा N95 की मास्क सिजनकदबनी हाइबगी वाफम लाउथोखरे हाइरिबा अनोबा थिंगबा कया सि जनवरी की तांग 5 दगी हौदुना चटनगदबनी हाइरि लेबाग असिदा कोविड-19 अमदी ओमिक्रॉन की केस हेनगलकलिबा असिगा मरी लेनना सुप्रीम कोर्टना कोर्ट असिदा मसा यावना चथगदबा हियरिंग चेल अनिगी ओइना सस्पेंड तौखरे लेबाग असिदा अतै स्टेट कयागी हाई कोर्ट सिंगदसु कोविड-19 मरम ओइरगा फिजिकली हियरिंग चथबा सस्पेंड तौखरे हाइरि पनबयाई लेबाग असिदा कोविड की केस हेनगलक्तुना हौकिबा पुंग 23 दा पॉजिटिव ओइबगी केस 1,300 हेना थेंगनखरे अदुगा हाइरिबा मतमसिदा मियोय 450 लैखिद्रे लाइचर असिदगी फरकपगी चांग चादा 49.2 ओइरि कोविड लाइचर मरम ओइरगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंगदा पीबा DA अमसुंग DR मतम खरनगी ओइना पिखिरोय हाइबा वाफम अदु आरानबा पाउनि हाइना PIB की फैक्ट चेक ता फोंदोरखरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की थोपने हाइबा चेरोल अमदा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंगदा पीगदबा डियरनेस अलाउंस DA अमसुंग डियरनेस रिलीफ DR की सेंफम अदु हौजिक ओइरगलिबा कोविड लाइचर असिना मरम ओइरगा मतम खरनिगी ओइना सस्पेंड तौरगनी हाइबा वाफम आरानबा पाउनि हाइना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB फैक्ट चेक ता फोंदोरखरे मसी कैदौनुंगदसु लेबाक असिगी फाइनेंस मिनिस्ट्री दगी थोकिबा लैखिदे हाइना PIB की ट्विटर दा फोंदोरगली भारत कोविड की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन की अपुनबा केस मसिंग 1,800 सुखरे मसिगी मनुंग द मियोय 458 फदुना डिचार्ज तौखरे महाराष्ट्र दा ख्वाइदगी यामना केस 510 फंगले अदुगा दिल्ली दा लाइचर असिना नाबा मिगी मसिंग 450 नि लेबाक असिगी स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी 19 दा ओमिक्रॉन की केस थेंगनखरे आसाम दा ngarang मियोय 450 की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग असि ममांग नुमित्तगी खंगेन हेंगलक्तुना चादा 0.3 ओइरेरे पाव असिगी मतुंगिना कामरूप मेट्रो दा मियोय 153 होजाई दा 12 कामरूप रूरल दा 18 अदुगा जोरहाट दा मियोय 13 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे आसाम दा ngarang लाइचर असिना मियोय अनि सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनमा मसिंग 3,168 सुखरे फरकपगी चांग चादा 49.3 ओइरि मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग थोपा पाव मतुंगिना मियोय कुन की मसादा ngarang कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे लैना असिना ngarang मियोय अमा सिखिबगा लोइनना सिखिबगी मसिंग 2,2 सुखरे पॉजिटिव ओइबगी चांगना चादा 1.1 ओइरि अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना कासार जिला दा मसागी चही 35 39 फावबगी नुपा मचा नुपी मचा सिंगदा कोविड वैक्सीन कापंगरांग तगे होखरे
ngak sinbagi akanbak cheksel thorang marakta Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Imphal da lakadori National Mathematics Day ga mari lenana pangthokiba quiz ki result lauthokre Taekwondo Championship ta mai paklakraba sanaroi singbu Bontarapur gi Mairapai bilupna taramna okre Meghaloi dasu night curfew thamkre layer amatagi marks ki mahutta layer ahum gi marks sijananaba akanba wafam thamlakre amasung Assam da miyo chahum ga yankai mathoi gi masada covid ki anoba case khangen hengalakre positive obigi chang chada 0.8 oiri Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare